Sika tiragsak ko. Tinapalabas, iti may sa Arabi, napanagpaangin ni Jinky iti igid ti swimming pool, tapno urayan na ni Oliver. Namnamaan na amauray na ti baro, gaputan na esem da ito yung agpaangin iti igid ti swimming pool. Nagyan iti nasipngat apaset, tapno saan na makita ni Oliver iti kanito asumungad. At da nangagna nga rimpadag asumungad, ket kinilaat na nga inarakop ken inagkan. Ngem naklat da ito'y gapo tanimet gayam Don Romeo. Iti may sang agsapa, agpapainit ni Oliver iti terasa, iti masidig ni Jinky. Ket pinabainan namanen ni Eliza. Banag, asaan ano gustuan ni Oliver. Itagagayem, tenggan nyo tituloy, tinubela tayo anapauluan. Sika tiragsak ko. Anya klase day ta tinapay nga in-serve kan kaday chay amo chacha? Panawan nak dito eh. Oliver, nagdakal ti nagbaliwang. Jak maguston ti ugalim kadag iti pabawanan. Anya? Mas isakit mo ida? Ngam iti siya a girlfriend mo? Saan ka a girlfriend? Naglagi pam. Siya ti kayat dagiti dadakkel mo para kan ka, Oliver. Iso nga awan maramidam. Ni kaano man, saan ka nga inayat, Jinky? Karat pasan dagiti aguntaway. Saan ko nabasol dayta? Gaputa si ka mismo tinangidildil iti bagim kanyak. Si ka ti agpilit. Ang anda kilabindot ko, gaputa tinutupan ka. Oh, Oliver, please. Di kang sao iti kasta. No mapaayakan ka. Nasaysaya at laangan nga agpakamatayak. Katsika ti mapabasol. Anya? Tandaan am dayta, Oliver. Iti ka nito ang mapaayakan ka. Agpakamatayak laangan. Katsika ti makagapo. Iso adi nakliklikan, Oliver. Saan ka nga ay ayatan? Iso ano mabalin? Agsublikan i Jesibo. Anya? Saan ka papapanawan dito'y balay mi? Ngam no mabalin. Agsublikan i Jesibo. Gaputan nariribok da ito'y abalay. No adda ka. Nabainanak itinako na ni Oliver itay. Nariribok ka no ti balayda no addag. Kansaan na ka no nga ay ayatan. Ngam, sa anak nga pabak. Iti uli na. Agtinagmatlakan niya ni Oliver. Jinky, iha. Ha? Oh, Mama Marita? Ada kagayam dito'y igid ti swimming pool. Uwan, Mama. Aguray ka, iha. Apay, alimmabaga da kita matam. Nagsangit kan samat. Ha? Saan, Mama? Napulingan lang amin itay. Kasta ka di, iha. Anda ka di ibagam, Mama Marita? Iso nga inasigganag? O may kaayaban, tagar mo sartayon, iha. Sige, Mama. Sumaruno ka na dagos, ha? Uwan, Mama. Oh. Amok asaan asumango kanyak ni Oliver iti pandangan. Kat mas kayat na pailaang akalang lang. Dagiti mo tsa-tsa. Kat gapo iti dayta. Dagiti mo tsa-tsa ti pagikarwag. Oliver, saan ka kadi asumango amangan? Agur-urayan da senyor kan senyora. Agraman ni Ma'am Jinky. Jaketi sumango kada kwada. Da kayon tulangan kinisita ti kalanglang ko inton madamdama. Anya? Ngam, amangan no gumura ni Ma'am Jinky. Basta jaketi sumango kada kwada. Da tayon tun ti aglalanglang amangan. Sige, sikati makaam mo.
Agsubliak nga rudan iti kusina. Tapno tumulong nga ag-serve. Sige. Ken kalpasan ti armosar tayo. Kaya't ko armor tayo kada sita. Papanan tayo. Agaliwak say tayo. Sige. Sikat ti makaam mo, Oliver. Saan yu apilitan ni Oliver no saan na pa'y akayat timangan? Nalabit asan pa'y amabisin? Ngam kababain kin ni Chinky Romeo. Okay lang, Mama Marita. Kas itinako na ni Papa Romeo. Nalabit asaan pa'y amabisin ni Oliver. Mangantayon. Magustuak ti sidaan. Naimas Asino tinagluto? Ni Elisa, senyor! Nalaing agluto ni Elisa! Talaga nalaing agluto ni Elisa. Magustuak talaga. Tess, kumusta ti income ti restaurant? Di kag danag, Boss Richard. Talaga arumangrang ay ti restaurant mo. Agyaman ak no kasta. Oh, boss. Naunag ti sinaay mo Kurang pa'y data, Tess. Nasken ama artapak ti kinabak ng da Oliver. Ti kabsat mo? Jak bigbigan akabsat. Boss Richard, nagkita kayo ka din iti personal? San pa'y? Ngam nakitak ti ladawan na iti Facebook. Amom ka di, nga in-search ko mo ti Facebook na? Kat adda nadlaw ko, Boss Richard. Anya tinadlaw mo? Tiladawan na iti Facebook na. Agkarupro pa kayo. Anya? Wan, Boss Richard. Agkakaingas kayo iti kabsat mo. Kan maysa, nakita kon iti personal. Idi adda inatendarak a seminar may papan iti negosyo. Maysa kadagiti speakers. Kasta ka di? Ket no agabay kayo adto Boss Richard. Saan ang mailibak ngagkabsat kayo? Elisa, ni Ma'am Jinky, masabat ta. Bayam lang. Oh, apa yan nakapalas kayo? Sa dino, ti papanan nyo? Rumor kami kada Sir Oliver, ma'am. Anya? Ta sa dino kuma, ti papanan nyo? Adalaing kam gatangan ko na ni Sir Oliver. Ano kasta? Si Kala ang timapansita. Agbati ni Eliza. Ha? Nalawag ka di timbagak? Intayon. Sir Oliver, agbati akon. Ado ti kawas ko alalabaan na ita, Oliver. Isong agbatin. Kan narugit ti salas. Naskan nagdalos. No ti kawas mo. Sikat imang lama. No ti salas. Saan nga emergency data? Agdalos danto inton bigat. Ala, intayon. Elisa. Sita. Sorry, Ma'am Jinky. Ni Sir Oliver titong palak. Gaputa iso ti amo. Anya? Among ka di, Mama Marita. Masuronak at talaga iti daychay nga Elisa. Apay ka di, Ngamin, kunamlan asino. Naglastog. Amom ka di anak karit dagiti matana. Anya ti kayat mo asawan, iha? Kasla na panakal dagiti matana amang kita kanyak. Kasla ibagbaga dagiti matana. Nga iso ti kayat ni Oliver. Ngam iti siya. Wan, Mama. Among ka di, Mama. No awan ka amang kita kan kwa na. Guy-guyaban na ka. Anya? Guy-guyaban nak? Wan, Mama. Kan kuskusilapan na kapay. Kang runaan na. Saan nga agtungpal iti ibagakan kwa na? Kunana? Nga asino ako ma? Tapno tungpalan na? Kasta't imbaga na. Nagalasan? Kasita, Mama Marita. Kinusilapan nakmanan. Ngamin,
Imbagak nga agbatilangan. Tapno labaan na dagiti kawas ko. Ngam, naglalaing amon. Kunana kanyak. Asino ka kumatong talak? Kunana kanyak. Nagalasan. Agin sasayaat no nakasango kada kayo kada Oliver kan Papa Romeo. Mama Marita. Ngam no awan kayo amangkit kita? Kunamlan asino a senyorita. Di na kirespeto, Mama. Iti honest di pa nagbiyak ko. Itala ang ama insulto, ah. Kat may sapay ababaw na ti bangin insulto kanyak. Asino ko mga ramid iti kasta kanyak? Mabayin ako, Nay, Mama Marita. Nang sakit, launay. Ala. Bayan iha, takasaritak ni Elisa. Mama Marita, asino ka di tinapatpatagkan ka? Dayjay ka di ababaunan, wano siyak. Ha? Ay, siyempre, sika iha. Napatpatag ka kanyak, ngam iti dayjay ababaunan. Agya, manak, Mama Marita. Ngam tiyakon maibturan, teraramidan kanyak dayjay ababaunan. Isana say-sayat langan nga agsubli aki jay Cebu. Ay hindi, saan iha? Siya kung ti makamo amang ibaga kada mamakin papa, itinapasama kanyak dito'y balayo. Ay, saan ko maiha? Nakababain ka dagiti dadakkel mo. Anya langan ti makunada kada kami. Ibagadan to abinay bayanda ka. Nukas ta nga rod. Nasaysaya at nupapanawin yun day dyan nga Elisa. Mama Marita. Ha? Wan, Mama Marita. Saan nakanaragsak? No adaday tiyay ababaunan. Kat maragsakan at launay. No awanin day dyan nga Elisa. Dito'y balayo. May sanay ti a vacation house ko. No, naparikot ko. Wano may stressa. Umayak dito tapno agaliwaksay. Nagpintas da ito location ti vacation house mo. Sakat, nagmayat pa'y ti angin. Kan, matanawagan pa'y dagiti naglawa amula iti baba. Wen, asin da dayta ti may sa akabaknangan iti dayto a lugar. Nagpintas, Oliver. Di ka dila ang agasawa a caretaker ti agnanaad dito, eh? Wen? Oliver, mabalin ka di ang mapantayumat iti vacation house mo ijay lugar mi? Pamrayak maten amang sarungkar ka ni tatang ko. Sana bali, tamaminsan laeng mat. Manumat nga minan abulan at sak nakita ni tatang. Mawatan ka. Sige, inton umay alawas, agbiyahe tayo ang mapanidya lugar niya. Umay kayon! Intay mga nun! Nakaluto kami kada na nagrasya iti kanan tayo. Ala, intayon, Elisa. Sige, mangan kayo, Sir Oliver. Aggigidan tayo, Nana. Inkaya ba na tataguryo? Taggigidan tayo. Umula kayo latan, Sir. Sir, kaayan-ayat mo ka din ni Elisa. Uwe, Nana. Eh, Agayan ayat kami, Nana. Ada ni Sita ang makasaksi. Wow, nanagrasya. Agayan ayat da. Ay, kasta ka de. Kidawak ko man na nagrasya. Di ko masasawan da ito'y kadamamakan pa pa, ha? Ay, uwan, Sir. Saan? Apay kumangay nga ibagak kadakwada. Amok amaawatan nyo kahit kung ibaga, Nana. Uwan, Sir. Maawatak. Mama Marita, rumarak biit. Adala kasin nabat ko agayam ko dito syudad. Kasta ka di, iha. Mabalin ka di ako yogan nak ti family driver yo, Mama. Kat aramatan mi ti mais na ako tseyo. O sige, ayabam laeng ijay hardin, iha. Tamadama ti panagsibog na kadagiti masetas. Sige, Mama.
Mapanak nga rot iti hardin. Kan ang mga namarabian kami. Okay ka dilaang ang mataktak ti trabaho ti driver yu, mama? Wan iha. Awan parikot iti dayta. Agyaman nak, mama. Anya itayin tinagan mo, driver? Dong, tinagan ko, ma'am. Dong? Wan, ma'am. Sige, Dong. Ilayon mo ti kotse iti restaurant akalatakan dito'y syudad. Ha? Jack mo dayjay, ma'am. Isurok kan ka. Sige, ma'am. Daytoy gayam ti kunayo akalatakan a restaurant, ma'am. Napintas Kasla nangina ti makan ditaw. Sige, Dong. Mangan ka. Aga kaimas dagiti in-order ko akalenta. Amangan na di mo pa'y naramramanan dagiti kakasta a klase ti makan. Wan, ma'am. Ngam, isumat lang nga isumat. Kas iti dayta akar ni ti manok. Kanayo nakngagparti iti manok. Nukas ta nga agawid ak jay balay may. Kanday ta nga... Huston! Ha? Di kan sumanao. Gaputa sana ka intrisado ka dagiti ibagbagam. Wan, ma'am. Kanwan gayam? Adda ka di amom a lugar anapanan ita do Oliver? Kadwa na dagiti dua ababaunan. Ay, awan amok, ma'am. Nalabit anapan da iti pagsinyan. Anya? Nagbuya da iti sinay, ma'am. Wano saan? Napanda iti parke. Wano saan? Amokon, ma'am. Amangan no napanda iti vacation house na. Vacation house? Ada vacation house ni Sir Oliver, ma'am. Amok dayjay. Ngamain, napan kamain ijay iti namin adaw. Kasta? Numakalagit ni Sir Oliver, ayaban nak, kat mapan kami ijay. No kasta nga rod, mapantay dyan. Boss Richard, papaayaban na kakano ni Miss Jinky. Nag-intercom ti security guard. Sana nanas ka na mapanak. Manaktak lang iti trabaho. Boss, nasken asangwam. Laglagi pam. Nasken amakibagay ka iti amin a customer. Alan, sir. Aganos ka. Tapara iti pagsayaatan ti restaurant data. Nasken amakibagay tayo kadagiti customer. Hala, wanen. Sige. Mapanak iti ayanda. Ngam nasken nga umay ka. Duata asumango kan kuana. Hello, Richard. Hello, Miss Jinky. Sino day takadwam? Ni Tess. Di katalag ko dito restaurant ko. Oh, kasta ka di? Hello, ma'am. Amom, Richard. Numakiayan ayat kanto pa'y matlaan. Nasaysayatan, atay talaga ang maibagay kan ka. Ha? Pinayaban ka. Gaputa kayat ka lang ang makasarita. Anya tinaskan nga ibagam, Miss Jinky. Saan mo't kati nga importante? Mudikat kayat ka lang ang makita. Ngamin, kasla naglagan tirik na kan ka. Amom ka dino apay? Apay? Agkarupro pa kayo, itinobyok. Anya? Ay, naglagan tirik na kan ka, Richard. Iso talaga, akayat ka makasiningad. Jinky? Sapay ko ma, tadinak paayan itiday ta akalikagom ko. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayem, di uliwayan adenggen ti tuloy ti nobela tayo anapaulwan. Sika, tiragsak ko. Nobela ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot ka na kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y nga estasyon.
Sika, tiragsako. Agyaman kami, itin kay Palang Tarabay.